Ukuqala kwalombango uqale ngokuba kuthe ngo-1976 ukukhothama inkosi ngomhla ka-19 Disemba, kwathi ngoJanuwari 2 yafihlwa. Mhla ifihlwa kwase kumenyezelwa ngokusemthethweni ukuthi ubaba inyanga yezulu kwakuthiwa umkhulu AK Shembe uyena ozokabambe kuze kube idlozi liyamkhetha okuyena ofanele. Kuvunyelwane abefundisi kanye nomndeni nebandla lakwamukela-ke lokho. Kodwa kuthe makuqhubeka ebambile sonke siyindawonye ngekho phekula ngekho lutho kwaze kwashaya uJulayi. Emva kaJulayi kwacaca manje ukuthi kunabathize abanganelisekile kahle ngendaba yokuthi manje sebezwa makushunyayela kuthiwa nguye uyena uye lo khethiweyo inyanga yezulu, lo umenyezelwe njengomuntu ozobamba ngomhla ka-2 mhla kufihlwa umfowabo ilanga lamalanga. Wayesekuthi ngicabanga ukuthi ngo-October ngo-1977 wayese uyindodana yelanga ubaba uLonda Shembe wabe sesukuma ethi cha, angikwazi ukuyimela le ndaba manje ngoba sengizwa sekuthiwa ubaba omncane uye. Waya kumfowabo omkhulu uNkosana uNkanyezi wafika wabuza, bhoti, nakho ngizwa manje sekuthiwa ubaba omncane uye, uthini wena? Wayesethi umfowabo-ke, cha mfowethu, ngiyayizwa lento oyishoyo kodwa mina ngisathi ake silinde kuze kukhumule oma inzilo bese siyaqala siyayikhuluma-ke lezo ndaba zesihlalo. Wathi ubabhuti uLonda, ubabulonda, cha mina ngisakubekezeleli lokho, ngeke mina sengifaka impi ngokwenkantolo. Ngempela-ke wayifaka-ke impi-ke kuya ko-78 nje sekusemacaleni. Uma sekusemacaleni kwase kuyabuzwa-ke ijaji ukuthi cha madoda ngiyanizwa, wena Londa usho kanjani ukuthi lo msebenzi lo okhola ibandla owakho? Ingabe ubaba wakho kukhona akakhuluma ngawe noma akubhala phansi ngawe okuwubufakazi bokuthi wena mnini wendaba? Wathi ubaba uLonda, cha akukho. Uyini na? Hayi phela ubaba lo obekade sesihlalweni ngeke kuhlale umfowabo-ke sikhona. Ngiyabanga-ke mina-ke ngeke ngikwamukele lokho. Ngoba kufanele kube umuntu ozalo ubaba ozohlala esihlalweni. Okay-ke siyakuzwa-ke wena baba-ke ubaba AK Shembe, uthini wena na? Wayesethi ubaba AK, cha mina engikwaziyo ukuthi ngomhla ka-2 mhla kufihla umfowethu 2 January 1977 ngikhethwe ngokusemthethweni isinodi yabefundisi kanye nengxenye nomndeni ukuthi ngingahola ibandla ngibambe. Ngalokho-ke nje khona umfowenu akakubhala ngawe noma akukhuluma ngawe ebandleni noma okunobufakazi yophathekayo wathi cha akukho, kodwa mina ngikhethwa kusemthethweni ukuthi ngibambe. Ngakho-ke mina ngibambe la ngikhona ngihleli ngokusemthethweni ngoba yimina engikhethe ukuthi ngibambe. Ubambile wena? Yebo. Ngempela leyo affidavit-ke ngiyayazi eyasayinwa umkhulu AK yaka Shepherton Williams abameli, lapho ethi khona yena ugunyaziwe yibandla ukuthi abambe kuze kube liyamkhetha ibandla lo idlozi loyo okufanele ahole. Kwathiwa-ke cha madoda, kithi kusho ukuthi le ndaba yenu uyefana, ake senze njena-ke indlela elula-ke, ake kwenziwe kuvotwe, kodwa sokhetha amadoda ayisihlanu ngala namadoda ayisihlanu ngala akuwona azovota. Ushemeni usihlalo uma ngabe ku-5-5 uyena ozoba i-decider usihlalo. Ngaleyo ndlela-ke kwase kutholakala ukuthi cha umuntu ongabekwa ekubeni i-decider kwakuwumfundisi uMkwena owephethe amabandla abamnyama ngaleso sikhathi. Umfundisi uMkwena-ke kwathathwa njengomuntu o-neutral, kwathiwa umuntu okufanele abe kuleso simo sokuba usihlalo
kufanele kube umuntu neutral ongahlanganiseli lutho nenhlangothi zambizi ombili kwathiwa cha umkwena hayi umsulwa asazi kwavela kanjani igama likaMkwena kodwa-ke kwabe sekufika lapho kuyovotwa khona uma sekuyovotwa kwatholakala ukuthi abawu-7 sebeseka ubaba omncane inyanga yezulu abawu-3 basele noNkosana Londa kanti uNkosana Londa une-diary eyayibhalwe ilanga ukuthi ngo-1970 ubaba omncane inyanga yezulu wazama ukurejista ibandla lasekuphakameni ngaphansi kwenhlangano yamasonto oyilanga